Muthenya barigici thaa mugwanja cia thaa murithiri wa Meru TV nkirigagira makura kunthe uthiite na mbere guturaitha uri Jumapili yaku ni thiete na mbere kuthongama yimbiritwe ni thari mubia Mweninya Murungu niyo bambitaga ni Famina Swa Kimathi Theto cia Meru TV thaa mugwanja ikambire kagitani gaka twambirie na Theto cietu na ara kwithiritwo ukionekana nkuyanio ya muthanga na kombika maguri ma muthanga makegwa magitagia na ara mwankani wa Isiolo na Meru na bobo inyuma ya gashagasha kuina mbere kuyagirwa mwankani uyu tubora bwethiretwo bukethema maguri mama mathina mbere kwa magitagia nkurukia mbeo mbethe 500 ibethiretwe bagita ngugi na ara ende na bokulingana abokeri ba muthanga kuma kaunti ya Isiolo bethiretwe bakiona mwanka bathina mbere kwa bakibandikithia kirikundi kengotigira bakuina mbere na biashara ino mwandiki wetu wa Theto kuma Nterino na Theto nkuruki Mkuchani chumerete katika kenji ya bokerina kama tima muthanga Ntere cha kaunti Isiolo na borende na gishombo katika na East. Pia ningependa kusema hivi, transporters na loaders wako tofauti kubwa. Loaders ni mpakiaji na transporter yani yule driver anaendesha gari ya mwenyewe na iko na chama yao. Kwa hivyo kama ingekuwa ni chama ya transporters ndio tumeandikia barua, ingekuwa inahusu mambo ya magari. Lakini kwa sababu tumeandikia loaders wenzetu inahusu sisi wane wapakiaji. Waje ambaye waje hapa tuongee pamoja na wao, tutoe suluhisho na tusikizane ndio tupate yani kuendelea kwa pamoja. Hatusemi ya kwamba ati sisi tumekataa wao. Hatusemi ya kwamba ati tumefunga yani mambo ya mchanga. Mambo ya mchanga ni wao wenyewe ndio waliamua kufunga kwa sababu ya ile barua tulioandikia na majibu ya hiyo barua sisi hatujapata. Sisi bado tunavumilia na hatujali, tutaongojea mpaka wakati watakubalia watapokea yani watarespond ile barua alafu waje alafu tuongee na wao. Kamati inenji wa muthanga bakirikani bethirite bakithukangirera ri orotiro ntubethirite bakibwithi gutira bakomba kwithira bakibwithi kuntukora bethirite bakinyangi kaitene kala muno morbo kumatana kwithira bakinja muthanga. Wakati shule imefungwa kuna watoto wengi wamefunjika kwa sababu ya zile mitaro ambazo zimekosiwa katika mji wetu hapa Lotiki. Mama akikuwa mjamzito ikifika wakati wa kujifungua inakuwa ni kazi kuita gari kwa sababu mitaro imejaa kila mahali. Hakuna mahali ya kupita. Wakati mvua imenyesha laga imejaa. Hakuna mahali ya kupita kumpeleka huyo mama hospitali. Hii watoto tunapeleka hospitali ni watoto wa loaders. Iwe ya town, kwa sababu kuna wa town pia wameacha watoto hapa, iwe wa kijiji wale wako town na wajui ile changamoto sisi tunapitia. Hapa kwetu sisi ni wa jamii ya wafugaji. Mara mingi kuna kupigana, sisi ndio tunatoroka kujificha usiku. Mara mingi unashindwa kuruka ile mtaro, unaanguka ndani pamoja na watoto. Sisi ndio tunapitia changamoto. Ninaomba neema. Ninaomba serikali kama munaingilia hii mambo, saidia sisi kutengeneza mazingira ya Lotiki. Kuruki kuringana na kariba gontuko barua bokeri kuma kaunti ngibombete kwitha kithukire biashara yo no batika batina ngoya kumba kwithira bakirita. Niko katika kikundi cha Asnyen, wamekubaliana na serikali ya kuwa tuweze kupakia lori Waturkana wakiwa 3 na Wameru wakiwa 2. Sisi tumekataa. Tunaomba loaders ambayo wako town wakuje tuungane pamoja ili tuweze kuconserve hii environment yetu na mambo ikuwe mzuri. Kwa hivyo mambo ya kusema habari ambayo tuliletewa sisi tumekataa. Ndio vilivyo. Ndio sasa tunasema wale transporters pamoja na loaders waweze kutii sheria ya NEMA. Na hata NEMA wakati walikuwa wanakuja kufanyia sisi audit ya kufanya kama tunafanya mazingara mzuri. Kwa hivyo kuna mambo mawili tuliona kama hii maharibifu inaendelea na tukasema tuirekebishe na ifanyike vizuri. Kwa hivyo tunasema hata ofisi ya NEMA ikaweze kutusaidia mambo ya hii transporters na kuweza kukubaliana na sheria ya Riparian Resource Management RRM waweze kukubaliana na hizo sheria. Kwa kumatia nembetanda msomoturia wathirenja Nabo kariba kirimere na njotene na aranteresha buri bethiretwe bakibumere na kurutha maandamano mathiri kwingatia mwekuru mwe wa Nchamba ora agurire nyuma ya mwekuru wake wa mbere kwigwa agikua na ara kuringana anaba mwekuru uyu wa mbere bethiretwe bakiandikira mwiriga barua bakionaniria mathina maraba ukurukira kumania na ngina uyu
munini. Elsiga Kigo Mutegi nowe na ripoti ino. Babu na aturi ba Samson turanira bakuma gitura kia Jotene na Kirimene arabebumirite na muthuro munene gitumi na ati nyuma ya mwekuru wa Samson gukwa na mukuru uyu kugurana kaire na mwekuru uyu kuthiniana bamutotigi bakiaria aturi baba baugite kuma mwekuru ya gukinya mucio na baba batiye gikeno itakuga ata harankinya na bamwe bamamagira gitanda gitari mukondoro na bangi kumama na ng'ombe tuciumiritie na arua na muthuro jo munene community yonde ya ntura ya Kirimene na Jotene nontu bwa jemwere rikitie gututhuria muno ya Samson Thuranira iria arikitie mwekuru arikirie kumutiga aragura mwekuru ungi ena twana tuthatu na twana tu twatigirwo tuthatu twatesekere muno na aria twakarire nthi kinya twiatongeria tureta njeu turakujira kweli mwana mama ngitandene gitina mattress na no kuburi mama na ndi tuja community twathura muno na twajukia tuwe kumira twinde twenga mwekuru ndene nyentureje no ntu mwekuru tena kiao akarita akate ciere kana tena mwana na we na mwana wo more arikitie kumenyera no thoma irambundi ora ndakaranki karanya na turinki bora ina takana kaka kali ido bambire mantu ya thine kana kau bambiri tu nya waga gungirukia kana kau akale na no kanyira ikigwa ake kinya kithomo kiarema na ndajukiria kana kau ndagaikia skuru ntukwira ndagaikiria skuru ndeja kirithe mbere ndakajukia mweri jumwe kena bono ntubo uge babure makana ni rongo aturiwa bakugitate bakuga ndeta na kana kau mweri jumwe ngeta na kau mweri jumwe kana kau gati nyangu na ndio ndajukiria kana ndagaikia skuru ndamwira na ndina ndetere uniform ya skuru na biondo bya skuru onda aletere gasati na kaburana na kabandi taso ndori geke kionda muri kiondo giku utikiondo anga gukaraga utikiondo ndone no tikintu kindone mwanka ethe ina kyo kinyambi ini menya mwana uraga kara inya uraka thoma manto jonde ini menya ira mwana utika antethe ina kyo aturi baba bakinyerito indeto ino nyuma ya kana kamutotiki karaga kurukuremo kuumiria na kwandikira mwiriga baro ya gutariria mathina maragi no yo kubakurukithiria mwanga karaga kuru iko kajukiria tuwe kwandika barua karandikira mwiriga barua na area manager na rira twanire au turauga tutikira no ntuku mwana au kithe akajukiria tuwe ngiarega kwandika barua tutithirwo tukiaragia au tukwaria twakaraga njeu tukara na amani kwa ubaguzi njeu wewe na mwana orezire na yo kwawe kwa nya kuri irio tukariza irio bite bikandi ibyo twanenka iro birere irio byarugaja na ro tware rojo goro bibyo tukare na biteru irio bikeba bikayo jayongwa majani tena sukari jongo ijo jekia ujari undezite kuma gwako izanjeu utakara na peace na ikyo yatumbire kwa untukara uo ikaba tutotame ko chuzo ko ntakara thina my brother wengware yake zawo my brother no ngugeje munda mwana munini ende no kukulita ngweche munda biri baro no weto kuria na uo lakini mwana uo ware au nja na mwana uo we kwa atiri tangu gengu ge wetu akare gitene au akocha TV au ende my brother we no witangu ina au kwa nya my brother akatrito ya mtu kwazi tuja mtu ina murimo koka gikombe kia watengeri gitani newe gichiko ikia specifico kedre iko dhambia kero no ka dhambia liria getro irio na kwati we irie tiro ichuricha we no arare akario na ndiro tukuromba ono tumbo karau na dorothi ari ko nontu temto majera to tiba tuije nontu temo ikuga wongeni ende bathukite tagari aria kuingate mwekuru uyu nturani yao kaingwana baba bakarana thayo ora nontu nwe umwe na ana ibo bathatu nevere ana bo batigwe pone thiri na bakare kwethe bwega mukomborithia kwia kana tuigwe kwang'ania batu tugeta njeu na tutitiga njeu ikariboega na ndikwou na thame kuru atyo ni ururu tuigetwa muno twa kaba tuchiomie twejenjeje tuone ura samu akuthio tikona ndi tumwita na kurega utwitika endi agatwitika kuru tumari ndene ntureji na njeu ikare bwega
indi tutiumba gwitikiria na bau benderea guteseka militora nkuburomba ibumbitire tu au mbumbe okarapisi rire mbere eze itu akarapiso kedani boenda tukarapiso na my brother au to survive turi au please tunaume au ivo tu kuma Jotene wa ndini ya Ruiru Rera gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Meru TV nyo kambitaga ki Mutegi we nontu bwa kuna nkoro na nontu bwa methori turekane na riboti ino gaturithirie kungi na ku nara aunjia kuma ntereira cia maua bethiritwe bakiregana bonene na itũria koti ararethiritwe gitigiria ntubambeu imwe kwethirwa bakiruthaga gikundi kana kiama kiago. Mwandiki wetu wandeto kuma nterino murithi waba henacio na njira enkinyaniru gukurukira wagi bwa mbura o amwe na mathina ya jarumirite Kenya ja economy akristo mwanya betite na mbere kuromba nayo kanisa ya Mwathani rutena rwa mawa igembe nibashemanie nie na bakiringanira makanisa mwanya nikenda bakomba kurombera nthiguru iji na mathina jaraje rumirite mwana inchi wa nthiguru ya Kenya. Kou tukirombagira nthi yetu tola tugutaga kinya gitaifa tukona michemanie maromba ni kugitwa kinya ne anene betu ba nthiguru bakirombagira mpara kou kinya batwe kiri conference la twinio ndumbe mulungu no igututongeria tulombera mpara na kulombera nthi yetu nuntu bwa thina ira cie ndene nthiguru nuntu antu ni bainyiritwe anene nuntu bwa mpara na thina mbesa na kwaga inyangugi yani dini yonthe itikumaganiria tore ndini lakini tusemene nuntu bwa mwire wa Kristo kenda tumba waka mwire wa Kristo na kenda tumba kuthia tuna ngwataniro nuntu itukuyira kimisemanio antu bena mathina mianya bena mirimo bakinyite mwisho baba inge baeta masibitari mirimo na nikinyite mwisho kwa tuka batina utethio lakini ki Murungu itukuyira mirimo ekiore kansa mbatongerete ni mabishop na mapastors balutero roba ndini cionthe iriri ndene tauni ya mawa ni barikirite kumeneria irithikirera dikendene ya koti ya Kenya iria nene ya gwitikiria antu bamwirega jumwe bomba kwithurwa bagikarania na guturania na kuthithia kinya kiama kiao ingo konde muntu bubu bukuonania bugikaraja kabu kwenda gukirwa ndene nthiguru yetu ni institution cietu ati no mwanka tubethera bakigurana barute rumwe kana bakigurana barute rungi kankwenda kuuga ata mchungaji kana ja bishop ingo konde muntubo katika jina la Yesu na inkuga Mwathani untububu butebu iburu kiri atongere betu kethe ne anene betu ibarungame kana ibokere buru munene wetu nthiguru no kiri atwire kethera no kwenda kulekeria nthiguru yetu tukana ndi te imani ya Murungu twambiria kuorana rute rumwe na ndini boliti thirikari nikende karita musimamo jwayo iguru ria nteto iji ya muntu murume na muntu muka na muntu muka iguru ria kuthithia kiama kiao na ndi muntu murume na muntu murume utike bothithia mwekuru na mwekuru utike bothithia untu bo butebua na tebu boega buru that is in kinyume ya Mungu na kinyume kia nthiguru yetu tomba kwethia tukithithia abomination tukethia tukireta mauntu jara jaomba gutuma Murungu arakara nthiguru yetu so we condemn this on a highly kabisa on a high tone na high terms kabisa. It is not good kiri nthiguru yetu atongere betu ibarunga mabature kethira nekaba kurugura kamurugura kamurango kange kakwejo tumatuja guchunua bena atumiria kuma nthiguru ne mwanya jayo UK Uganda na bangi baba ingi ni barikitie kururia antu nikenda bakomba kwirira na gucokera Murungu na nikenda Murungu noe agacokera kiri antu na tore ya Mawa Stadium tuko ithato umeoro tariki 24 yare 25 royo tariki 26 imusemano ira yothirite yotumirwa iwa maromba ya kanisa cionthe nonto bwa nthumbe Murungu ira yumite nara United Kingdom nonto bwa komba kwithira katumi Murungu ya area isi etu cia Meru na musemano yote yo Mawa ake tore ya Mawa Stadium lakini musemano yo anto bonde kuma Meru na Kenya yonthe nonto twina atumiria kuma nthi yetu ya Kenya kona cionthe twina nthumba cia Murungu kuma Uganda, Rwanda,
Tanzania, Zimbabwe na Congo na Kinyabange no ntobwa kwithira ndombewe murungu na mantu ya maingi sana yaretumi imurungu ya kuthithia antu ao. Kigomano giki kia maromba kigeta na mbere mwaka ntuku ya kiumia kira kiambiririe ntuku ya njuma. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe. Mawa MCA wa Mukothima Marengo namberetie kuonaniria urutingoge bwake haraugite kithomo barabara imbega ibintu bya mbere kathire akaina mbere kwigwa gikagira utongoria ni bwake bobo yetentuinka ya kinyuma ya Meru TV kwigwa kimurika kiro ya Karibante Reino cia wake arabethiritwo bakiwa batiene thoko imbega. MCA Wandia Mukothima Nyaga Marengo tayari nambirite kurutithia manifesto yake wira akianjiria na gwenjiba barabara tayari ragitaririkite no kinyuka wandini eno ire wandi ya mbere gicigo mbunge kia Tharaka kunengerwa ragita thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tukwambiria gwira yetu officially ya kurugura barabara Mukothima untu bura buruthukite Tharaka constituency utari bantu angi tractor kinya mbere yamba kugwa Mukothima ward ino tukwaria thaindi tukwaria ino ni kurutha thoko ya Makutano market ni ku main grade na young grade antu bathi thokoni ya umagu igwate barabara ya kuma Makutano yendamite Mauthini Thikandondo yendame Mirambe Goka ya rukia kuma barabara ni kaya komoka yuki barabara ya Uragate ithongere Ntoroni ithongere Gakunikire yumire Vite nyuma ya ithongere Kirundi ithongere Nandora Kirimani kurantu bauga batona barabara no tubambirie Kogwa tuli betu ba Mukothima migambo ndari ndari ciacani igitera Marengo rukinyara kuruta wira Marengo akiuga barabara ira ciatengirwo na itaga na kuri mwerereria igita barabara ya kuma Thangatha irio koria kithiora kuya Kamaganti ya Mauthini kuthongera Kamarenge kunu kaura Thangatha inu barabara itaringithwo kinya na Ndosa kiume kira tuthiete Ndosa renjirani yeyite gutura barabara inu kenda na watu betu bomba kumiririo biao kwina barabara yingi iri kiume Kirimani kuma na Ndora ikathongera ikaringanithite bwa Kananku ikaringanithite kathibwa muro wa Majira kinya barabara inu itaringithwa kinya yitu kwenda kumitura kogwa tuli ba Mukothima bura bomba ku promise aringi kura betu na ukigwa kuri na barabara kwigwa ni kwenda ringithwa bantu eyo bichini yetu Mukothima migwete na wagweta barabara ntu kamikira mutaratarani na njira inu tukamitura kenda tumba kuruta biashara cietu bwega na tumba gukura kiriro kia ringi biashara Makutano gikionekana kwithiro kena gwirigiro bo kinyamuthia ara Marengo atumirite kuma Jumamosi toko wata kethura ko baruta njirani era batwire akiwa Kirimbanjenti ya mwanga wa 2023 kuthi mwanga wa 2024 bagatengera thoko eno kigina giago miaka kaindo yagira na biashara bomba kwenderithia biashara ciao gutena thina thoko ya Shauri thaino ni kongrindwa yarikia kongrindwa Jumamosi enu ingi tuthiete ya tariki 3 akariba Makutano na biashara bonde bakauma barabarani ara bendagire njirani untu bura batwire bariragira mianke 15 mithiru kumara twagwatie thirikari mianke enu yonde batura bakiugi baruto njirani emunde Marengo kubaruta muturo raturaga ritho Jumamosi bakigo bari thokoni yao na thoko eno immediately budget ya mwaka wa 2023-24 tuthiete ku budget ra tumikira mbecha kenda tumeaka twaka thoko standard tera twenio Mukothima market kiri manto mege kuringa njeki kithomo Marengo augite na tengete kigina gia gwaka irasi kirima cukuru mara matena bia kugana kaindo gutigira kithomo giukura gwa ndini eno thaino rende budget iri in place na gwira tuthiete kumirutira thaino tuthiete gwaka irasi ndagwetire na tugaka irasi bietu bia Mukothima ndagwetire na ara tuthiete kwenjithima bia ruyi na mantu mara mangi monthe magwatanite kiripotera Meru TV kuma Wandia Mukothima gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rietwo Kambita Ndagara waiguna Nkoroki ya rito 50 ba ICT kuma Meru Library bekiritwe thiro na arakere mugamiri wa shukuru eno Richard Wanjoy haugite gitumi ya kuba nenke kana gitumi ya kubekira thiro ino kana gitumi kia mathomo mama igotigira ati kuri na ukinyanira bwega muno mantu makoneni na mitandao nara kithomo giki kaina mbere kwa giteithagiria anene barabethiritwo bakiwata mathomo mama kwigwa bakimenya maingi makoneni na mitandao
gĩkĩro kĩa 50 ndĩbo magarĩte kana graduation kĩrĩ kĩthomo kĩrĩa baragĩtaĩra Meru Library kĩthomo kĩao kĩa ICT. Fanya hivyo kwa sababu wengi wao wamemaliza kidato cha 4 na sasa wanataka kwenda kwa ma colleges, TVET na universities. Tukaona kama Kenya National Library Services tupatie basic skills ya ICT so that wakienda kwa college waweze wakienda masomo mingi sana za college wanatumia mambo ya ICT, na ndio tumewapatia hizo skills, soft skills na zita soft skills. Tumeweza kuwapatia certificates, basic ICT skill certificates, na hizo certificates wanaweza enda pahali wapate kazi. Pia katika masomo yetu ile tulikuwa nasomesha kutoka January, for the last 2 months tumewapatia kitu tunaita learning circle. Learning circle ni ile wakikuja on Wednesdays, every Wednesdays wanakuja na different kind of topics about the maneno ya youth. Kama wamekuwa na topics kama peer pressure, tunaweza kuwafundisha mambo ya peer pressure so that tumejua sana youth wengi sana wanapata stress mingi sana, wengine wana commit suicide kwa sababu ya stress kidogo kidogo. Sasa tumeweza kuwapatia topics kama hizo so that iwasaidie wakuwe na hiyo strength ya kuweza kumanage maneno ya youth. Meru bore to kudura bakitonyithania na kosita eje nionto ndigura kinandi nere miariere ritine murungamiro gikaro gike no Richard Wanjoi. We encouraging them, tuna encourage sana waanze kufanya other short courses because tunajua bado kuna miezi kama 4 warudi kwa university, na ndio tunasema wafanye short courses, and that is why we have come up with many partners. Tumekuja na partners wanaitwa Ajira, tunakuwa na partners wanaitwa Poshmark College, ambapo hao ndio wako na zile short courses ziko na soft skills, whereby hao vijana wanaweza enda wafanye hizo short courses training na waweze kupata kama kukari, kama vitu kama hizo, na hizi short courses zinawasaidia wakiendelea kwenda TVET colleges, kwa sababu tunasema siku hizi sio mambo ya kukaa kwa ofisi white collar jobs. Tunataka kuwatafutia hizi other jobs whereby hata akiwa kwa college anaweza anza kutafuta pesa yake kidogo, pocket money, sio kila saa anaenda kwa mzazi anaitisha mzazi pocket money. Nweshaira kikanka ore murungamiri wa Korinje Meru Poshmark atorerete kwethura akiorera muchumari jomuthia kuga nthigura kinande tonyete kimitambo na nibwaga mtu onde akethura agitonyithania na bobo. Vijana ambao wanajisajili na masomo ya technical ama masomo ya kiufundi waweze pia kuongeza masomo ya kompyuta, kwa vile mambo ya saa hizi yote yako katika simu, katika tarakilishi na katika kompyuta. Hivyo basi na uwezi ukajulikana ufundi wako uwezi ukajulikana kama hauko pale maybe kwa social media, kama uko katika mtandao wa kijamii na haujui kutumia mitandao ya kijamii, haujui kuuza kazi yako, hauwezi ukaendelea mbele bila kuwa na ujuzi wa kompyuta. Kuma Meru Library town nene Meru nkeripotera Meru TV Mbeta Frank Munene. Ibwega Frank Munene nuntu boriboti yenu na njira enkinyanereku na riboti yenu ya Frank Munene gatukinyithia muthia wa maratu kubanga-banganiretie muthenya wa emunthi ithira wena Jumapili imbega bambetaga ni Faminas wa Kimathi. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku.
mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya mwanya tukimurikaga biashara inu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukireyo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa meutingo. The Turntable Killer. Anuijerwe mbone njira imwe ya gukatha na kwaraniria na Mwathani Murungu. Zaburi 98 kamustari 5 iriuga atiri, inagireni Mwathani ndwimbo ciako mukumia na wandende na bumuinire na inandabia ndigi nyingi. Sitire sine morimo thumuthuku yukurukite kansa na korona yoragite ntumiguru bakang'anana igakai wa baba koletwo hamwe nanie guku kwara bandike inuka moko matheri mega waku mwingi na thacia kunyingi. This is DJ Twish Lee.